Pia tena Yesu makofi. Yesu. Nasi kwa kanisa mzima turasaba itorero byose simame kwanza kwa miguu yetu. Tuhagarare ku maguru yacu. Biko kutekinike na wasili kunitengenezee kwanza mikrofoni. Upandishe sauti kidogo. Bali kuri tekinike bazamure kwa sababu mimi niko na sauti ya chini. Bera kowe afite ijwi hasi. Sasa nikishusha mikrofoni sitaweza kuongea. Manura mikrofoni. Mwenyewe ikala yote asimame. Wavuze umuntu wicaye wese ahaguruke. Mchungaji kama muone hapa, mushumba niba mutamubona, ako na mtu kwenye hospitali. Hari umuntu ari ku bitaro. Na alienda pamoja na ule mtu. Yagiye hamwe muri muntu. Sasa tunataka kuomba Mungu. Ndashaka dusenge Imana. Mungu akuwe pamoja na yeye. Imana ibe hamwe nawe. Akitoka kule na ule mwenyewe alienda naye. Nava hariya n'uwandi na amani na nawe bagaruke mu mahoro. Omba katika jina. Senga mzina Yesu. Omba katika jina la Yesu. Tunaombea mchungaji Senga shifa. Amani hospitali pale. Mungu utakuwa pamoja na yeye. Mungu ataonekana pamoja. Kila mjenzi wawe. Leo kuna kitu Mungu anaenda fanya kwa maisha yako. Gusa yeye, shika yeye na mkono wako. Mwambie kuna kitu Mungu anaenda fanya. Usiogope kwamba kuna Mungu ambaye anatenda. Haleluya. Amen, amen. Na tunashukuru Mungu kusimama mbele yenu. Uhagarara imbere yawe. Tunataka tusikie neno la Mungu. Tushaka kumva ijambo ry'Imana. Ndugu, nataka nikwambie maneno moja. Mfano nashaka kubwira ijambo rimwe. Nyuma ya hii papier ama nyuma ya hii kitabu yenyewe unaona, nyuma y'iki kitabu kureba, kuna Mungu mzima. Hari Imana. Unapoamini Mungu, niwizera Imana. Unapotegemea Mungu, niwiringira Imana. Unapotumainia Mungu, niwishyikirie kuna kitu Mungu anatenda. Hari Imana ikora tofauti na ile watu wanafanya. Tandukanye n'ibyo abantu bakora. Waliomtegemea Mungu, abantu biringira Imana. Leo nataka kuzungumza umunsi ndashaka kuganira kitu ambacho utasikia asubuhi ya leo. Ikintu uje kumva muri iki gitondo, faida ya kutegemea Mungu, inyungu yo kwiringira Imana. Haleluya. Mungu ambaye tunayemuomba, Imana dusenga, Mungu hana ubaguzi wala upendeleo. Imana itagira ivangura. Ukiamini ule Mungu, niwizera ile Imana, lazima ule Mungu atafanya kitu katika maisha yako. Kwa sababu ninajua kitu kimoja, waliomtumainia Mungu abantu biringiye Imana hawakupata haya pana. Waliomtegemea Mungu biringiye Imana, hata kama waliacha na watu, nubwo bareta, hata kama walitupiliwa na watu, nubwo banzwe n'abantu, lakini wakati mmoja ilifika Mungu akawakumbuka. Nasema katika asubuhi ya leo, Mungu anaenda kumbuka mtu mmoja. Mungu anaenda ona mtu mmoja. Mungu anaenda saidia mtu mmoja. Mungu anaenda pigania mtu mmoja. Kwa sababu yawezekana hakuna msaada kwa watu. Siku ya ine nikambia watu, isiyowezekana kwa binadamu, kwa Mungu inawezekana. Yawezekana tamaa yako inaweza kushindwa. Yawezekana marafiki wanaweza kushindwa. Yawezekana masomo yako inaweza kushindwa. Yawezekana business yako inaweza kushindwa. Lakini asubuhi ya leo natangazia mtu mmoja, Yesu atashindwa. Yesu atashindwa. Tamaa inaweza kushindwa, lakini Yesu atashindwa. Wewe uko unanifuata, wewe uko unanisikiliza, kwa dakika chache yenye niko nayo hapa, nataka nikutangazia Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo, jana, leo na hata milele. Lakini acha nikwambie, adui wako anaweza kuwa leo, lakini unamtafuta kesho hautampata sana. Mwenye anakupinga anaweza kuwa leo, mwenye anakupinga vita, mlozi wa maisha yako anaweza kuwa leo, na jana alikuwa,
lakini kesho utamutafuta, hautamuona kesho, hautamupata sana. Kwa nini hautamuona? Mwanadamu ana nafasi anaanzia na nafasi anaishia. Mwanadamu ana mwanzo na ana mwisho, lakini Mungu naye muomba Imana tuseme hana mwisho. Haleluya. Haleluya. Watu waliomtegemea Mungu, watu waliokaa ndani ya Mungu, aliwasaidia. Nataka nisungumuze kitu moja katika asubuhi ya leo. Sijue miaka unaweza kuwa umeteseka, sijue muda unaweza kuwa unateseka, lakini acha nikwambie, Yesu Kristo alikuja kwa ajili yako. Yesu Kristo anakuja kwa kukusaidia. Amini tu. Unapoamini utaona mkono wa Mungu. Haleluya. Ndani ya kitabu cha Yeremia, sura 17 ukianza mstari wa 12 mpaka kushuka, wanategemea Mungu wako kama mlima Sayuni isiyotikisika, wako kama mti iliyopandwa kando ya maji. Hata jua linawaka, hata njaa inakuja, hata chakula inapanda bei, lakini wao watapata msaada, wao watapata ushindi. Mungu wao atawasaidia. Hata mwanadamu asaidie, lakini Mungu anasaidia kuliko mwanadamu. Mwanadamu anaweza kukukulisha leo, kesho unachoka, lakini acha niambie Mungu naye muomba, Mungu naye muamini, Mungu naye mtegemea, anaweza yote. Kila mtu asema anaweza, kila mtu asema anaweza, kila mtu asema anaweza. Haleluya. Soma kitabu ya Yohana sura 5. Tusome mu butumwa bwiza bwa Yohana mstari ya kwanza. Usikie kitu gani Biblia inasema. Mficho Biblia ivuga. Kuna Mungu anaenda kutosha pale kwenye huko. Halima nje kukura hali ya Yesu anaweza kutosha pale kwenye huko. Hali Yesu shobora fasi bali kuweka. Aho bagushize. Fasi bali kuweka. Aho bagushize. Na ndio kichwa ya neno yetu. Na niwe kichwa ya neno, sikiliza. Mutwa wishambo. Fasi bali kuweka. Yesu anaweza kukutosha. Fasi bali kuficha. Yesu anaweza fika pale. Haleluya. Wakikuficha chini ya lijiwe, yeye ni jiwe. Watengaji walilokatala ikakuwa la msingi. Wakikuficha kwenye jiwe, yeye ni jiwe. Wakikuficha kwenye maji, yeye ni maji ya uzima. Wakikuficha kwenye mti, yeye ni mti ya uzima. Haleluya. Soma pale. Tusimame tusome pale. Yohana 5 murongo wa mbere kuno. Tusome mu izina rya Yesu. Amen. Mutwa amagambo ravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo abimisi mikuru y'abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Heburayo cyitwa Betisida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, bari n'impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo muri ayo mazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye. Soma sasa 17 haravuze ngo ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzibura isabato gusa, ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se. Mungu akubariki sana. Amen. Chukua nafasi uikale. Fata umwanya wicare. Nikwambia
fasi yote wanaweza kukuficha. nakubwiye ngo ahantu hose bashobora kuguhisha Yesu anaweza fika pale. Yesu ashobora kuhagera. Fasi yote wanaweza kukukataa. ahantu hose bakwanga Yesu anaweza fika pale. Yesu yahagera. Haleluya. Biblia inazungumza mtu Biblia ivuga umuntu mwenye alikuwa na miaka 38. wao ndio wari umaze imyaka 38. Alikuwa na miaka 38. yari amaze imyaka 38. Biblia inasema Biblia iravuga alikuwa anateseka sana. yarahangayitse cyane. Unajua urabizi mateso ibibazo ni kitu ambacho ni ikintu kinasaraulisha gisuzuguza umuntu. mateso ibibazo na mwenye angeweza kukuona wao ushobora hawezi kukuona kwa sababu unateseka. kureba kubera ko ubabaye. Kristo hata niwaambia kitu kama vile kitu kimwe, kila mtu anaweza kufurahi. buri muntu wese ashobora kwishima Wakati unafanya anniversary unamuita. ndio wakoze anniversary. Kila mtu anaweza furahi. buri muntu wese yakishima. Wakati unafanya ndoa ndio wakoze ubukwe ukamamaga. kila mtu anaweza penda. buri muntu wese ashobora Wakati gukunda. ulipiga chakula mzuri ndio watetse ibyo byiza umamvite akui muhamagara mumagumu, ariko mu bibazo hakuna mwenye anaweza fika kumlango ya ushobora kugera ku muryango wawe. watu yote wanaogopa. abantu bose batinya ibibazo. Watu yote wanaogopa. abantu bose batinya ibibazo. Ninatawambia ndashaka kubabwira namna Mungu aliumba mtu. Imana yaremye umuntu. Mwanadamu Mungu alimuumba Imana yamuremye kwa namna ya kutokuishi kwa mateso, mu buryo bwo kudaba mu bibazo. ni kusema ambrepe tu mubisikie, ni kuvuga mateso haiko mapenzi ya Mungu. ibibazo ntabwo ari ubushake bw'Imana. Mtu akiteseka, umuntu yababaye, yani kuna shida, hari ikibazo. ni kusema haiko mapenzi ya Mungu. kuvuga ngo ntabwo ari ubushake Sasa bw'Imana. unakuta watu usanga abantu kwa sababu ya kujifariji, kubera kwiyica, kwa sababu ya kujifariji, kubera kwihumuriza, anasema hii mateso niko nayo ya mapenzi ya Mungu. ibibazo mfite ni ubushake bw'Imana. Asubuhi ya leo ninakwambia kitu, ndakubwira ikintu kimwe. mateso haiko mapenzi. ibibazo ntabwo ari ubushake bw'Imana. Mateso ni shida ambayo inaletwa kutoka kwa shetani. biva kuri Satani. Ukiteseka uyue Mungu nubabara umenye ko Imana ana njia ya kuweza kukusaidia, afite inzira yo kugufasha. sasa kitu ya kunifurahisha, ikintu kishimishije, Zaburi 15 mstari wa 15, Zaburi 50 Biblia inasema Biblia iravuga ngo uniite wakati wa mateso, mpamagare mu gihe cy'ibibazo, nitakuokoa nzagukiza na wewe utanitukuza. nawe uzanyibaza. Sasa niwaambie kwenye viko tofauti. reka babwira bitandukanye. Mwanadamu hawezi kukwambia muntu ntabwo yakubwira uniite mpamagare mu gihe cy'ibibazo, wakati Mungu anasema ariko Imana iravuga uniite wakati ya mpamagare mateso, mu gihe cy'ibibazo, nitakuokoa nzagukiza na wewe utanitukuza. nawe uzamwimbaza. Kuko tofauti ya mwanadamu, hari itandukaniro kuko ry'umuntu, tofauti ya msaada ya hari mtu, itandukaniro kuko ry'ubufasha bw'umuntu, tofauti ya msaada ya watu hari itandukaniro na ry'ubufasha msaada ya Mungu. n'ubufasha bw'Imana. Haleluya. Huyo mtu uriya muntu tulianza mstari ya kwanza pale kutatu. twatangiye ku murongo wa mbere. Biblia inasema baada ya ile mambo, Biblia iravuga ngo nyuma y'ito njito, kisha ile wakati, none muri icyo gihe, maana yake kulikuwa kazi ingine ilikuwa nafanyika. kuvuga ngo hari n'ibintu biri gukoreka, Kulikuwa muujiza ingine ilikuwa hari nafanyika. ibitangaza biri gukoreka. Kulikuwa na mtu mmoja hari umuntu umwe alikuwa na miaka 38. yari afite imyaka 38. Biblia inasema Biblia iravuga alikuwa kwenye birika. yari ari ku kidendezi. Pale kwenye birika hariya ku kidendezi malaika alikuwa anashuka. marayika yajyaga amanuka, Wakati anafika ibihaze anachagusha maji, akahinduriza maana amazi. alikuwa anaenda wa kwanza. uwajyagamo wa mbere Biblia inasema alikuwa anapona. yajyaga akira. Sasa nisikilize, nyumva, huyu mtu akabakia pale. uyu muntu aguma hariya, Jamaa ilimchoka, umuryango waramuravuye, marafiki wakamchoka, inshuti ziramurambira, marafiki wakaona kwamba inshuti zibona yuko hakuna msaada ingine. nta bundi bufasha Msaada yenyewe anaweza kumpatia bufasha bamuha ni ya kumtupa pale. bwo kumujugunya Acha hariya. niambie mtu mmoja, bakabwira umuntu umwe anaweza kukutupa, bashobora kuguta, anaweza njoko utaishiria, bashobora anaweza kukutupa, bashobora kuguta, anasema utafaulu, bakagira ngo anasema utafanikiwa. bakagira ngo Lakini acha niambie mtu mmoja, bakabwira umuntu umwe kuna Yesu, hari Yesu iko nakuta wabudushe pale kwenye ulitupiliwa, pale kwenye ulizaliwa,
pale kwenye ulichekelewa, pale kwenye ulikuwa bure, pale kwenye ulikuwa kitu, lakini Yesu anafika pale kwenye watu hawawezi fika. Yesu anaweza fika kwenye watu hawawezi sikia huruma. Yesu anasikia huruma kwenye watu hawawezi fanya kazi. Yesu anafanya kazi. Yesu akonini. Haleluya. Bakristo kwa mission mbili yenye iletaka Yesu. Hari ebyiri zazanye Yesu. Yesu hakukuya kwa ajili ya kufukuza mapepo. Munielewe. Yesu ntabwo yaje kwirukana abadayimoni. Kitu ya kwanza iliyomleta Yesu, ikintu cya mbere cyazanye Yesu ni kwa kukomboa mtu, nugucungura umuntu, ni kwa kuokoa mtu, nugukiza umuntu. Na niwaambia siku ya ine, narababwiye kwa kane, wokovu iko aina mbili. Agakiza karibu mtu akiokoka, umuntu yakijijwe, anaamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kitu ingine inabakia ni wokovu kwa mateso. Wakati unateseka, wakati unanumia, wakati magonjwa inaingia, wakati shida inaingia, uko na uwezo, uko na nguvu ya kuita Mungu. Wakati unamuita Mungu, anasema nipo hapa mtoto wangu. Kwa sababu gani? Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mwana wa Imana. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mtoto wangu, mwana wanjye, hamna kusema aniabudu juu nisaidie. kugira ngo andamye iko tuwa nipase kusaidia mtoto yangu. Ni ngombwa kumfasha umwana wanjye. Haiko vitu ya kushurutisha. Na sisi tumeokolewa kwa damu ya Yesu. Tumeokolewa kwa Yesu kutukufia msalabani. Tumeokolewa kwa kupigwa kwa Yesu. Acha niambie mtu mmoja, haijalishi miaka yenyewe unamaliza, sibonge imyaka umaze ndani ya ile shida, muri kila kibazo, shida yako, ikibazo cyako, probleme yako haina uzito, haina urefu, ushinda Mungu ambaye uliamini. Imana wise. Amen. Biblia inasema, Biblia inavuga Yesu akamkuta pale. Yesu amusanga. Kitu ambacho ilinishangaza, ikintu cyanangaje, Biblia inasema Yesu akajua. Biblia inavuga ngo Yesu kama ule mtu ameteseka, amenya kuri ya muntu ababaye. Haleluya. Asubuhi ya leo muri iki gitondo, Yesu ajue kama unateseka. Yesu ajue shida yako. Yesu ajue madhara yako. Yesu ajue kuchekelewa yako. Yesu ajue mateso ile wanayoisema. Wanasema hutafaulu, wanasema hutafika fasi, wanasema hutajifalia. Lakini Yesu anakuja, anazungumza na mtu. Yesu iko na kuta, Yesu iko na kuta. Hakuja kwa njia nyingine, atakuja kukusaidia, kukufasha. Yesu akamuuliza, Yesu anamubaza, je, unataka kupona? Urashaka gukira? Haleluya. Je, unataka kupona? Urashaka gukira? Yesu alipomuuliza ile, Yesu amubajije gutyo, aliwaza kwamba yule mtu anamjua. Yagize kuri muntu aramuzi, si yule mtu hakujua Yesu. Ariko uri muntu ntabwo yarasiye. Akamwambia, aramubwira, kitu yenyewe nilisoma, ikintu nasomye yenyewe ilinipatia huzuni, n'ikintu cyarambabaro. Aravuga ngo nta muntu mfite. Sema sina mtu. Nta muntu mfite. Sina mtu. Nta muntu mfite. Kitu ya kwanza, ikintu cyambere yenyewe iliacha huyo mtu hana msaada. Umuntu atajifasha. Walimwacha. Abantu walimtupilia. Abantu baramutaka. Watu walimtoka. Abantu bamuvuye. Haleluya. Amen. Niko naona mtu walimwacha. Walimtoka kwa. Lakini Yesu anakuja kumtafuta. Lakini Yesu anakuja kumsaidia. Yesu anakuja kumuona. Iko pale kwenye nyumba. Anabakia yeye pekee. Hana mtu wa kumsaidia. Lakini hata nikwambie, Yesu iko na kuja. Yesu alipofika akamwambia umeteseka. Alijua kwamba ameteseka siku mingi. Mateso yenye unamaliza mosiku na shida yenye unamaliza mosiku. Hata Yesu alijue isi bana kucheka. Yesu ajue isi bana kuzarau. Yesu ajue. Yesu akamwambia, haleluya. Amen.
Yesu akamwambia, Yesu aramubwira, chukua godoro lako, fata igitanda uburiri bwawe utari. Haleluya. Yule mtu, uriya muntu, kitu ya kwanza, ikintu cya mbere, alikuwa hana mtu. nta muntu yari afite. Kitu ya pili, icya kabiri, wakati maji yanachamuka, igihe amazi yinduriza, hana nguvu ya kwenda kwenye maji. mbaraga ya kujyana. Acha nikwambie, agufasha. mtu alitegemea kwamba watu watamsaidia, alitegemea kwamba watu watafanya kitu. Lakini na pia Mkristo katika asubuhi ya leo, angalia Yesu. Unapoangalia Yesu, kuna kitu Yesu anaenda fanya kwa ndoa yako, kuna kitu Yesu anaenda fanya kwa nyumba yako, kuna kitu Yesu anaenda fanya kwa watoto yako, kuna kitu Yesu anaenda fanya katika maisha yako. Kwa sababu isiyowezekana kwa watu, kubera ko ibidashoboka kwa Mungu inawezekana. Imana birashoboka. Haleluya. Walikuweka wapi? Bagushize. Yawezekana. Birashoboka. Uko fasi kwenye uko. Wewe haufurahi. Nawe ni ushapendeza. Lakini acha nikwambie, Mungu anaweza yote. Imani shoroka. Tenda. Wakati watu hawatende, lakini Yesu anafanya. Wakati watu wanasinzia, Yesu iko wazi kwa ajili ya kusaidia, kwa ajili ya kukuokoa. Akamwambia yule mtu, chukua godoro lako, chukua kitanda yako, na uende. Watu waliomuona wakaanza kusema, ni yeye ama haiko yeye. Kuna watu wanaenda kukushangaa, kuna watu unaenda shangaza, kuna watu unaenda ona watakiwaza, waseme huyu tena ametokea wapi. Acha nikwambie kitu ya nguvu, pasa bambina muujiza ile yenye watu wanawasa hawezi fanya. Muujiza ile watu wanajua hawezi fikia. Muujiza ile watu wanajua ile ndoa hautaolewa, ile utajenga. Lakini wakati haliko muujiza inafanyika, itangaza gikoretse, watu wanaitika Mungu, abantu baremera. Miaka 38, imyaka 38, mtu iko na teseka, unahangaika, mtu iko na mmeja, unababazwa, mtu iko na sikia unufu na mauchungu sana. Lakini acha nikwambie, muda yenyewe unamaliza nafsi fulani. Biblia inaniambia wakati Petro na Yohana, kitabu ya Matendo ya Mitume, unaanza sura ya 3 mstari yake ya kwanza, Biblia inasema wakafika kwa mlango, wakakuta kiwete toka kuzaliwa. Alikuwa hatatembea, alikuwa hajafika fasi. Nataka nisungumuze sasa, yawezekana na wewe kuna fasi haujafika, kuna fasi haujaingia, lakini Yesu iko nakuta. Petro na Yohana wakamwambia, hatuna fedha wala dhahabu, lakini kile tuko nacho tunakupatia. Kwa jina la Yesu simama na uende. Petro akamshika mkono, yule mtu akasimama. Ile watu walijua haitafanyika, ibyo abantu bazi ko bitazakora, Yesu anafanya. Yesu arabikora. Haleluya. Ile watu wanajua hautafika, abantu bazi jana utafika na kufikisha. Ile watu wanajua abantu bazi hautafaulu kabisa. Wanadamu wanajuaka namna ya kutia bariere kwa watu. bazi uburyo bwo gushira bariyeri abantu. Sema huyu mtu bakavuga ngo uyu muntu hatafika hapa, lakini acha nikubwire kwenye nguvu ya mwanadamu imbaraga zinaanzia, zirangirira kwenye nguvu ya imbaraga z'Imana inaanzia, kwenye akili ya mwanadamu inamalizika, kwenye ya Mungu inaanza. Shida ni nini? Ni kusikia yale ambao watu wiko wanasema kwa ajili ya ndoa yako, murugo rwawe, ile watu wiko wanasema kwa ajili ya maisha yako, mu buzima bwawe, ile watu wanaweza sema, lakini ngoja useme ya Mungu. Ariko chunga imvugo y'Imana, kwa Kenya Mungu mengi Imana alisemaka tu yafuze kuri usingoje, ntutegere usikia kumva ile ambao watu wiko wanasema kuvuga. Mungu Imana akisema nivuga ndio ni ndio, nivuga ngo hapana ni hapana, nivuga ngo oya ni oya.
Juzi iliambia watu. Ejo yabwiye abantu. Kuko tabia moya ya Mungu. Hari ingeso imwe y'Imana. Yenyewe nimegundua. Iyo yaje gusobanukirwa. Tabia ya kwanza ya Mungu. Ingeso ya mbere y'Imana. Mungu. Imana. Hakuwake na kitu banaita. Nagajagira ikintu bita. Ibintu byo kwiyumva. Hapana. Sisi watu. Twebwe abantu. Ndio tunaweza sema mimi nasikia hivi. Dushobora kuvuga ngo ndikwiyumva nikasikia hivi. Ndikwiyumva Mungu. Ariko Imana. Hakuwake usemi kusema. Nagijibwa kuvuga ngo ndikwiyumva. Yeye ni Mungu. Wewe ni Imana. Watu bakuwe ni Mungu. Abantu bakucheke ni Mungu. Abantu bagusema ni Imana. Kuseme ni Mungu. Abantu bakuvuge ni Imana. Watu bakusarau ni Mungu. Abantu bakusuzugura ni Imana. Watu bakutupilia ni Mungu. Abantu bakutega ni Imana. Watu bakusarau ni Mungu. Abantu bakusuzugura Akila na Mungu. Kumara ni Imana. Mwenye asindwake. Wewe ni wao utatunanirwa. Nimesoma Biblia. Yasomye Biblia. Ntabwo Imana yigeze igira maranga. Mungu akubariki. Mungu akwakwe na upendeleo. Ile yenye watu biko wanakusikia. Shabi abantu bavuga. Utakuta mtu iko na teseka. Sasa umuntu ababaye. Mtu iko na lumia. Umuntu ari kubabara. Sasa watu abantu wanataka kuonesha huruma. Bashaka kwereka ibabazi. Kushinda Mungu. Wanakuonesha kama bakakwereka ko wanakupenda. Wanakukunda. Kuliko Mungu. Kusumira migongo. Bila nikuresha. Mungu alikupenda. Imana yagukunze. Na kisha kukupenda. Amaze kugukunda. Akajitoa. Alitanga. Mwana wake wa pekee. Atamumwa kila mtu amwamini. Kugira ngo amwizere. Nazabure. Aho gazaba n'ubugingo bworaho. Mtu anaweza kukupenda suru. Umuntu yakukunda mu gitondo. Inafika 12. Zagera sasa. Roho ya mtu mulishaingia mu bitu ingi. Umutima w'umuntu wamaze kwinjira mu bintu byinshi. Ninatisema yaka vile musini wake. Yanivugira ko twe nimuzanye. Mtu anaweza kukupenda 12. Umuntu yakukunda ejo bundi. 14. Muro yakukunda saa sita komera saa 8. Mwingi. Akichira mu ndimo. Unaenda angalia. Kama kaja kureba. Wewe mwenyewe anaingia mroho yao. Ni witie mu mutima wao. Shinde ni mzuri. Na kushukisha ni tale. Na kushukisha ni akili. Na kushukisha ni masomo. Na kushukisha lakini shetani anaingia ndani ya mtu. Jinsi ya Mungu. Ndio Biblia inanifurahisha. Biblia inanishimisha. Inasema Biblia inavuga abarikiwe mtu umugisha umuntu anayetegemea Mungu. Wao ni wiringiye Imana. Amen. Abarikiwe mtu hahabwa umugisha umuntu. Kisha chini banasema hepfo bakavuga araniwe mtu hafumwe umuntu anayetegemea mwanadamu. Wao ni wiringiye abana b'abantu. Kisha pale chini banasema hepfo bakavuga anayefanya mwanadamu uwo kama kinga yake. Uwagize umuntu nk'igare rye. Toka anajua asi fulani kama haiko. Asiko maana siwezi ishi. Nashobora kuba. Acha niwaambie kitu moja. Reka mbabwire ikintu. Na mtu asikudanganye. Umuntu nakakure. Mwenye iko na upendo. Na muntu usipenda Yesu alitupenda. Yesu alitupenda. Akaitika kusarauliwa. Akaitika kuchekelewa. Akaitika kutukaniwa. Kutukwa. Kwa ajili yangu na binawe. Kugira kubera njyewe nawe. Kisha unatani onesha ke? None ushaka kunyereka ko mtu anakupenda. Muhabwa umuntu ugukunda. Biblia inasema Biblia inavuga huyu mtu Biblia haiseme jina yake. Biblia inavuga huyu mtu Biblia haiseme kwenye anazaliwa. Biblia inavuga huyu mtu Biblia haiseme kwenye anatokea. Biblia inavuga kitu Biblia inasema Biblia inavuga ni mtu miaka 13 miaka 30 shida yenye uko nayo inaweza kuwa ni jina yako. Anajua yule mama mwenye azalake. Bakapita muri wa mama mutata. Anajua yule mama mwenye aendelea yake. Basi ni wa mama mutata. Anajua yule mama mwenye azalake. Wa mama mutata. Anajua yule mama mwenye afanikiwa. Wa mama mutata. Anajua yule mtu mwenye ole wake. Ni wa mtukashaka. Kujua barakuswa ile sura muri yashiki. Acha nikwambie. Ile sura yenyewe anakujua. Sura bakuzi. Haiko njoo yenyewe Mungu anakujua. Haiko njoo yenyewe Mungu anakujua. Haiko njoo yenyewe Mungu iko na kutazamia. Uko fast ingine. Yenye hawajue. Acha nikwambie. Ule mwenye iko na kupiga vita. Anajua kwamba wewe utamsaidia pesa. Angeweza kutembea pole pole. Ule mwenye iko na kuchukia. Ulikukwanga. Angelijua kama wewe utakuwa msaada. Yamenya kwesha kwa usao kufasha.
angejishusha anatulia. Yakagombye guca bugufi agatuza. Banadamu kwenye tunakosea kitu. Acha niwaambie. Reka mbabwire. Watu banatuambia miaka 38. Abantu batubwira imyaka 38. Yuyu wakisima pale. Waruri kutidendeza. Ile ni miaka yenye alikuwa na maliza. Ile ni miaka yara matutidendeza. Kwa muda yenye Yesu alimkutana pale. Aliko mumwanya Yesu amusanzani. Ile Yesu alimkutana pale. Ile Yesu amusanzani. Watu hawakujua. Abantu walijua pase yako. Bazije chao. Watu wanajua pase yako. Bazije chao. Watu wanajua wakati yako ilipita. Abantu bazije chao. Leo watu wanakujua. Lakini kesho yako. Mwenye ijua ni Mungu. Kesho yako mwenye ijali ni Mungu. Ujuzi mabwawe ni Imana. Muri Matayo Biblia inasema hivi. Biblia inavuga musiogope nimutinye anayeweza kuua mwili. Nimutinye uri ushobora kwica umubiri. Ngo mnasikia pale? Ndio. Musiogope nimutinye anayeweza kuua mwili. Ushobora kwica umubiri. Lakini ogopeni ariko mutinye anaweza kuua mwili. Uri ushobora kwica umubiri na anaua roho. Akica anatupa kwenye jehanamu. Anakashwa kuzimu. Akajugunyikuzimu. Kitu gani pale naweza zungumza? Ni iki hali bishaka wanadamu abana b'abantu wanaweza kuwa biko na ruhusa ya kukusema. Bashobora kuba bafite kuvuga. Wanaweza kuwa na ruhusa abana b'abantu bafite uburenganzira bwo kugusema. Wanadamu abana b'abantu wanaweza kuwa na ruhusa bashobora kuba ya kugusema bwo kugusema. Lakini maisha yako ari ubuzima bwawe iko ku mkono wa Mungu. Muri mu kiganza cy'Imana. Mtu anaweza fanya kazi yote. Umuntu ashobora gukora kazi kose tu akutese kugira ngo akubabaze. Niko naona watu biko nateseka. Uri kubona abantu bari bababaye. Lakini Mungu iko ananiambia. Ariko Imana ikumubwira. Mungu anaenda changanyikisha wadui yeye. Imana ndio uchanganyikisha abanzi bawe. Mungu anaenda changanyikisha wadui. Imana ndio uchanganyikisha abanzi bawe. Vile watu kuri abantu walikuwa wanajua. Bali basi. Huyu mtu hawezi kupona. Nashobora kuchama aingie wapi? Atingie ndani ya birika. Mukidendeza. Walijua kwamba bali basi vile ana mtu kulia atakufaka vile azafa kuri. Hawakujua si Yesu iko na kuja. Yesu hata niwaambie. Weka mbili. Kuko vitu mbili. Hari bintu mbili. Kristo mimi na baba mbili. Abakristo cha kwanza. Vita yako inambara yao ipigane ndani ya maombi. Yirwanye mu masengesho yako inambara yao ipigane yirwanye. Ukikaa wicha unachunga utegele Mungu. Alisema Imana yavuze kuzima bwawe. Alisema nitakufa. Baravuze mu nzara. Shalao nenda mukitanda. Nawe ukajya mu gitanda. Unasema walisema nitakufa. Ukavuga ngo basi baravuze mu nzara. Hapana. Habari. Haiko vile. Hagariko bimeze. Nikusema. Nukuvuga. Mtu mwenye anaomba Mungu. Umusema Imana. Na anatafuta Mungu usiku na mchana. Ashaka Imana kwa bijana. Na anakosa ile Mungu alisema. Ategereje kiri Imana yavuze. Sasa nibambie. Ndashaka kubabwira. Mungu anapotimiza. Imana yeye yasohoza. Fungula mlango. Imana yafungura. Kufunga. Na ufunga. Anapofunga. Yeye yafunga. Na ufungura. Yeye ni alfa. Tena ni omega. Yeye ni yote. When it's ukisimama na watu nuhagarara mu bantu unasikia mambo watu banasema wumva icyo abantu bavuga. Kupata muujiza ya Mungu ni nguvu sana. Kugira ngo ubone igitangaza. Habari ziko hapa nje. Amagambo ari hano hanze. Za vitu binapanda bei. Ni ibintu byazamutse. Eske amuko munakula? Ntabwo muri kurya. Si muko munakula. Muri kurya. Binapanda bei mwe munakula. Ni byarazamutse ibiciro ariko ukifanya kalikili nuko imibare ya chakula yenyewe unakulaka y'ibiryo kurya unafanya hesabu ukabara ndugu mfano mshahara yako n'umushahara yako ibihembo tunaweza futa tunaishi kwa neema ya Mungu. Ushobora gusanga ntacyo bimaze ngo tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana. Simame tuombe Mungu.